Hruaitute chibai levek ule mai ni somni le pathum pathian ni ania voin chhun lama pathian pol na hun tha in changlom emle tuntuma po kan ti dan pa nga yen Myanmar ram chung thil thleng langsar zual kan update thei ang kan an update lenga atop thlengin min lo thlir sak le don nia nizan mai ni somni le pahni zan khan humalin lama chinrin leiveng tu sipai terrorist te chu tu ti hriat lo ten an kap chiam maya amuna ommi pakhatin media mi te hril dan chuan silai hi voisom lila ya puakani ati leiveng tu police pakhata borala sipai pakhat po adam kho chu arin omlo khopin an kap hliam boka tukin lama chuan security an da riple ani not okalapa township huam chunga venglal pakhat chu civil mi pakhatin nizandar somvel khan chemina vita a hliam na deuh viau mai nia soyani chema vitu hi police lam chuan an chui zui ve ngal wata a ina vakalin man antuma ama alo bibo wangin apa le anaw an man tamai hliam tur hi chanchin kan la khom lai thleng kha chuan not ukalapa damdoi ina enkol mek ani tukin mei ni somni le pathum jing lama po khan mandale khopoya restaurant lar ve tak man restaurant a kang me chuak ve le boka hero van nei thak takin a huna an thel mit thei hlova thilti chiat nei tam man lo hlowani mandalay khopoya municipal office lam chuan bazar hon hun kantia bazar le dor hong du lo te chu an chunga hremna kan lek ko ang an lo ti ve mek boka me ni somni le pakhat ni khan bazar zi chu bazar hong tran to turin an tia tuman an hong ngam hlei thei lova ni somni le palia hong lo chu hremna an chunga kan lekang an tia ai ni somni le palia thleng dona eng tak angang mo sipai lam te po hi an chaw ve tan to ni hi chin mi te om tam na kalemeu khopuya voin mei ni somni le pathum khan kongan zo le a kong zo to khi an omangai kan ti kha thanem ngai taka kong zo mel han mu hian a thamuan thlak ve hrim ani kachin state khopui phakan le takhaman lama po sipai thu noya an kun mai lo tur thu banar tarin kongan zo le hlom voin khan phakan khopuya jingdar som chhovel khan mun ni lai maya boma puak le a thile hliamero an soilem lo tin tukin jingdar khatvel khan mi china township huam chunga nongnan khuwa an venglal in chu akang ral le thak bok a boi thak thina ni hi voin khan nam tri le mu kong telin kachin state khopui ranga kongan zo hlomani tanin tari region kan pau lama pok kongan zo vele bok anni hi chuan sipai thune na hnuaya sikul lu an du lo thulam an lek chuak na save thunga sipai council in an man tak te chuak thuai tura an du thu an aw puina sa hle bok kan pau lama demonstration hi voin hian ani zale pangana anita a an fakum hle ani Sipaiin region salin township huam chunga mi te le jinma pin mi te pon in fin khomin voin khan demonstration an nei vele boka tin Sipaiin region tho kan kung khwa apo sikul no pang sang chuang zet pung khomin sipai council thune na hnuaya zirna kalpuyan du lo thu an lan tir ve bok kama khopuya mi te pon voin khan demonstration an nei vele boka sipai council thune na hi atop thlengin kan dowang anti hetiang hian Myanmar khopui mun rang transe khopuya te Myanmar township lama te Rangoon le Mandalay khopui township ranga te mongyua khopuya te pinmana lama te mun ranga kongzo hi an la om zelani voin mei ni somni le pathum khan Mindat Facebook page lama thulom om lo tak an tar lang le a an soidan chuan sipai terrorist te chuan an khopuya dor te chu an du a suasamin puan than zorna smartphone zorna dor chitin mai chu an roka dor nilo mi hring chen na in te chenin an du in an suasama an du apiang an la zel mai ni in an soya bike le motor chenin an ruk sak ni an soi kan hriat angin Mindat khopuya hian thalai chakwak an omang lo ngei narin oma baka hriam hrei nei thazok an lo ni bok nen sipai te hi an voklal le na ni bera ye tong trai puizel phot teng u ni zan mei ni somni le pahni zandar ko pel felvel khan than tlang khopuya sipai kem lama silaya rina sa ve hle ni in
ha kha lam media te chuan nimin khan an soi dai to a bom puak ri te pon thre bokani maro chu thu chiang a om mai lo wangin helam hi kan soikai talem lova voin pathian ni khan than tlang khopuya sipai terrorist lam chuan pathian Biak-In khom bana thalai te nen in biak an du thu an soya wangin in khom ban vele than tlang hola in biak na nei ta a than tlang sipai te chuan in dawan du lo thu te atu tu te po in rem taka oma that ber thu te soin than tlang khopui po hi in rem taki ni omang ue motor po thatakin service lom sela bu fai phur le bungro phur motor te po thatakin tlan lom se keini pon kan khap lowang anti ni in the chinlan post chuan soya hetia anin biak nu thuthar dang khriatur omlem ri lo ni na lang sipai terrorist ten Biak-In an soisa Rangoon khopui in sing township chunga kajen Biak-In pakhat chu voin mei ni som ni le pathum pathian ni chuna sipai terrorist ten an lo suasam chem maya pian phunga rual ban lo pakhat le an pastor telin mi pathum an soi sakrep nuin an man zui bok ni in khetet media chuan soi sipai terrorist te chuan Biak-In cha bian ti chiat sak ba ka Biak-In chunga sound system te thuthleng te le thil dang po an ti chena sa hle boka sipai te chuan an silai le an motor lak sak tu te helama an local ni in an soya mita mutuin khetet media hne na soi dan chuan motor then khat an ti chenol bok ati Mosia in dona thleng Sian state marlam Mose lama tlangram ethnic nam sipai TNLA AA KIA le MNDAA te chu tang khomin tukin mei ni som ni le pathum zingdar nga vel khan sipai terrorist te an kapa minute som level anin kap ne soeni khochung mi puite nun na chan an om lo hlova in le motorero a chena sa hle nizan khan muse khopui kar geta bomalo puak to bokani Sian state himlam Sian state le kaya state in rina lam pikin khoku geta PDF te le sipai terrorist te nasa takinen in kap le boka civil lami pakhatin hliama tur ti hriatani hemi rual vel hian loi ko atanga dimosu kalna kong puidunga KPDF kajin People Defence Force tele sipai anin kap le boka heng in dona wanga thi le hliam hi soi thei ala omlo Sian state chimlam leili dewa mubie lama po PDF tele sipai terrorist te anin kap na sa hle boka sipai terrorist lam mi som ni velan thia PDF lam mi panga in hliam an tuar bok mubie police ke man beina hian police som ni vel an thi ba ka PDF lam hian mi pali an man boka anni lamero thi omlovin mi panga in hliam an tuar ni in PDF lam chuan an soi silai le ral thuam dang engi mozat an man sak boka an police kem an hal chet sak vek bokani kani lama indona khan sipai terrorist lam somruk velan thi Sipaiin region kani township chunga Myanmar khokianga nimin me ni somni le pani khan PDF le sipai terrorist te anin kapa PDF lamin RFA lama an soidan chuan sipai somruk lai an thi anti PDF lama tangin pakhat athi ve boka hliam tur som velan ombok sipai terrorist te motor chuan na chu Myanmar khobula hian an lo boma ti chuan in kap zui tani sipai lam hian civil mi te hi an fin khal le thina aboi thak deu chu ni Mindat lama po khan civil thuama in thuamin ul bun te po chelekin lem an lo chang to a helai kani muna po hian sipai te hian civil thuaman in bil le a civil lam silai man ang an lek chuak boka rala tang chuan sipaian ni a hriat thei mai thin talova an chet sual pha lek lek thin ni nan soi tokin lama chuan in dona chuak le to ri lo ni nan soi bok minong hlain chuan Aung San Suu Kyi chu chuak mai to tur angin a soi kan video masa kan soi Phoenix TV in minong hlain interview asiam thu kha kan soi zoya interview an nei hi ata tolte te nan ti chuaka voi khata ti chua vek ve mai om tak an ti du lovani nakina po dang chua le tur la om angin an soi zuya tuna an ti chua to china chuan Aung San Suu Kyi chungchang po minong hlain nen soi tela nakin reilo te a chuak mayang ati minong hlain hi
dik tak chuan midang tu man interview an siam pui thei lova China le Russia chi hian interview an nei pui thei kan ti kha meno hlain chuan Aung San Suu Kyi chu ama in chunga thatakin kan da ni tin thatakin huna mang thei a hrisel na po tha rorel na kot ma kan din tiranga nakina chuak ve mayang atia kan soi to ang khan ram chung boina thi chu Mizo thum pon tling manglo ti kha Suu Kyi chungchanga soi te hi oi ngam chi ni ngem ti chu mani ngai dan theu ni mai sela Sipaiin region transi khopui hi tun ma atanga demonstration nei na sapol takhan nia tanan line anin lungrual thokhat ni na ngai thei boka tukin me ni somni le pathum jingdar riat le chan ve vel khan an khopuya mahamyain venga uting sui ong mongsu tia an ko le anu pui chu tu ti hriat lo ten silain an ka pa mongsu zokhi aboral ngala anu puyero hliam na tak puin damdoi in pan puyani uting sui ong hian soidan chuan minong hlana kit dik tak an khopui chunga dadan thil ti thei tak ni in an soya mana kan soita anti demonstration atana pol thar loading piuso tree anti member ni an soibok ti hian Myanmar ram chunga hi chuan melma ni an ngai to phot chu da that antum ta te uzel chu ni ber hi Mandalay le Kalemio tamulam sumdon na atla niam zel sumdon na lamzir chiang tu te chuan February ni khat Sipai Council in thune na apong lak nuwa tang khan he sumdon na kongpuya bungro kalvel hi atla niam chak hlemaya tuna phei chuan Sipaiin thune na apong lak malama bungro kal thin zat ve ba akal lo ni nan soi nikum lam khan covid boru ka wangin sumdon na atla niam viu maya boru ka thale don chia tia rama buai zui le ta tun ma anga sumdon na thatak din mun kha chu a thleng theiluk toinerin omlo ni in sumdong pakhat chuan a hmu dan BBC palai a hrilani tuna tak hi chuan Mandalay lama tanga lo lut ti lo Kalemiu le tamu lama tanga Mandalay lama kal hi a ommanglo ne soeni a heiba ka oil mana kai san tak e mawangin bungro phur man po kai sang ta view ni in an soibok kong laka in do na omle thin te le thil thiar vel a boi thak tak e mawangin sumdon na hian na tor pha ta hle ani President Biden an tranla ka tum nimin khan South Korea President Moon Jae-in chu North Korea ne na anin kar malak dan tur vela US President Joe Biden a muturin akala Washington DC a in muin North Korea chungchang ba ka Myanmar ram chung buai chungchang pon soiduna an pani in Myanmar ram thua press statement an siam vele a pu Biden a chuan Myanmar ram in democracy nei let le ngei theinan pressure kan bel leang ati President chuan tuna Myanmar ram chunga thleng mek mi puite dikna chanvo ra be saka sipai terrorist te hlei len na chu an dem tak zetani ti po soinon le boka democracy nei let huai theinan te Sipaiin an man tak te an chu avat theinan te ram chung boina re vat theinan te tun aya na sa zokin pressure kan pek belang atia Myanmar mi te hum him na ate Sipai Council ne na ral thuam phral lo tur thuwa te ramdang te pon troi om theu tura adu thu a soibok kan video masa kan soitak ang khan UEC chairman Uting Su chuan NLD an thia mai thei thu soi khania hemi chungchang NLD party Hruaitute ngai dan tlema zong kan soya tun tumpo tlemin kanan lu chit lenga NLD Hruaitute le politician teril ruwa engtiang takin nge Uting Su hian thu soi kan thir don nia hetia Uting Su ana soi ta ka he chuan politician tam tak chuan hlau thong ru man dewa anga Myanmar politics hi tun ai hen a boina sa in tol chung boina po hi apun lun chhoviu mai long mo anti hlomani tuna UEC hi kan riat angin Sipai Council in adin thar le chop khania NLD chona pomlo hulhuala Sipai Council hian vaw khan na asia mangpoin angai thei ve bok ome NLD hi tun ma atang khana RMM maya eng tika ma ne hlei thei silova atopa ti chiata avota mai ani ti in NLD an hruai tu pakhat chuan soya Sipai Council hian a ngawa chhuwa khum ta a hetia a ngawa chhuwa khum vele hian ani na dikta lang chiang ngalani atibok sangkhat zakwa somriat le pariat uprising hun lai Hruaitute zinga lo telve tuna people party an chairman ni mek ukukuchi point
democracy system an chan hle nang ti a hlo thu alo soya u ku ku chi chuan riat nulam khan mi puin an thlok ber chu NLD hi nia NLD hian huwanga nga ber mai sia ti chuan NLD a thia vai chuan democracy po om to lo ti na niang ati Myanmar Democrat Party an chairman ni mek sangkhat zakwa somruk le pahnia unuan thunei na alak laya abul nai lo kho saveto tuna Myanmaram remna kongzon na phu sapol tak zinga mi pon ti hian a soive boka tuna an soi tak hi adikang nge diklovang ti chu ka soi thei mai dova tun ma tang khan hetiang hi thil thleng lo tur ani male kan ram hi chu in thik ton na le in huat na hlirina khata awan doi thak tak zetani hi ati u ong chingyo nan ti chuan ti hian a hmu dan soi ve boka National League for Democracy NLD hi chu dik tak chuan mi puite thin lunga bet tlat riat kumatang lo in tran to khania han en maila tun trum boina po hian mi pui kan ti te zinga po NLD mi le sa te hian an tur de uzelania chuwangin mi pui po hian an thlop ber ti alang chiang ani ati nichina kan soi u ku ku chi po khan NLD thia ni tapal se engtiangin nge thila om thei ti hetiang hian a soi zui boka tuna po hian thi na tan ina an khung CDM siama tlan bo ti vel lungoin lo na le sipai te chunga lom lo na hi alien view to maya heti laya NLD an thia tak tak hi chuan Myanmaram chunga hian politics en om zia nei to lo ti na ni mayang mi pui nan thlo party a om hian mi pui tan be seina om ti na nia ti chuan NLD hian thia chia se chuan tuna kan thalai te le kan naw te ril ruwa hian politics chunga rin na nga hian om zia anei to lovang chudin muna chuan sipai ten ram mi pui te han hnuk lut don ti na ni tuna po hian mun tina kang mai chuak boma puak tual thi thua thang reng khoi ma hi him to lovania ani hi dala nani hepa hi le lam tangani ti in Hruaitute le khai khom tu central om si lo chu mani be na mola tanga be theu hian ram chung hi a him lo le zolani ati sipai council in president pek na sat view kara hian engtin nge malam pan an tumti u ong chimiun chuan ti hian a soi bok keini party hi chu mi puite thinlunga kanom het tlata mi puite ta na kan din thei chung chu mi puite nen kan kal zelanga kan ram chunga nam rang tenen federal democracy ram din turin ke kan pen zelang tu te po ni se ram mi dik tak te chan vo pai kha rap phrual tu te reng pai khak kan tum zelanga chutianga ke kan pen chung chu tu man NLD himin pai khamai mai lovang atiani tuna Myanmar politics boy na hi engtia chin fel nge thaberang tia zo na uku ku chi chuan ti hian a chang le boka politics ania wangin political platform a hlan kai le hi thil ti mak mo chuni phota kan thalai te le no pang te hian politics sa hian be seina a om ti an riat thiam thei ngi na na malak hi thil tul tak ani tuna kan din munanga hi chuan chutianga politics zong taka be seina a om tlem ta a hetianga be seina om lo hi thil lo om tak chuni atia tuna landana hi chuan Myanmaram chung hi chu ala boy chori zel dona ang view mai ani Sipaiin thu nei na pongla ka wanga boy chu thu khat Sipai council in NLD party a thia tak chuan boy na hi asau sang zual hle mayang a ti in mitam tak chu an thla aphang ta deuh ni na langta ole INP Mizo channel clear tu ten in lo beng war phale ngei don nia kan channel min thlir sak zel turin kan som ngal buk chewa in chunga kan lo me